Zamisli osobu koja može da te obezbedi ukuđaj i kojim ćeš zauvek biti zadovoljan. Osobu koja jednom nedeljno brine o čistoći tvog prostora i činim te potpuno rasterećeni. Osobu koja zna šta su maniri i šta klijent očekuje i na sasvim drugačiji način tretira prostor u kome radi. Moje ime je Dragana Jovčić i ja sam jedan od osnivača startupa Uradi zaradi. Šta mi radimo? Mi već 2 godine povezujemo ljude kojima je potrebna pomoć u kući sa ljudima koji žele da im pomognu i na taj način zarade. Nakon 2 godine povezivanja ljudi na ovaj način, shvatili smo šta im nedostaje kada sarađuju sa osobom koja se brine o njihovom domaćinstvu. Projekat Cleanland bazira se na kreiranju home menadžera, ljudi koji prolaze obuku i stalno su zaposleni kod nas. Home menadžer će po premium standardima održavati tvoje domaćinstvo na nedeljnom nivou i pobrinuti se da se kod kuće osjećaš kao u hotelu. To je premium usluga koja rešava probleme pomeranja termina, kašnjenja, otkazivanja, kratkoročne saradnje i pad kvaliteta vremenom usled neefikasnosti i nepoznavanja standarda rada. Zaposlenje u Uradi zaradi na poziciji home asistentu omogućuje redovnu platu. Dakle, da ja za svoj obavljen posao sam obezbeđena svaki mjesec. Znam da sam dobro uradila posao i znam da ću biti za to nagrađena. Kako ćemo mi garantovati ovakav kvalitet? Pre svega, insistiramo na tome da svi home menadžeri budu naši stalno zaposleni. Na taj način ovu uslugu kreiramo kao jedan standard, odnosno proizvod koji možemo ponuditi korisniku. Radim u Radi zaradi kao home menadžer. Već godinu dana održavam nekoliko domaćinstava. Klijenti su sjajni ljudi, komunikacija je s njima uvijek divna. Važan segment je obuka po premium standardima koju ćemo raditi sa svim home menadžerima, u kojoj će oni učiti o radu, veštinama komunikacije sa korisnicima, kao i vrednostima koje oni nose kao home menadžeri. Želimo da zaposlimo 20 žena koje će u toku 3 mjeseca proći obuke i početi sa radom kod nas. Sviđa ti se koncept i želiš da dobiješ premium uslugu home menadžera? U 2019. zapošljavamo i obučavamo 20 novih home menadžera koji će ti obezbediti tvoje prvo pravo premium iskustvo. Bukiranje paketa je u toku. Podrži nas da kreiramo nešto što će ti zaista dati udobnost i kvalitetno vreme kod kuće.